Dobar dan i dobrodošli u novi video na kanalu. Kako ste ljudi moji, kako provodite ovaj dan? Ja sam za vas pripremio neke činjenice, zanimljivosti koje možda nijeste znali. Ovo je prvi dio, ako pređemo 25 lajkova, nastavljamo s ovim serijalom, tako da ljudi uživajte, krećemo. Stanovnici pokrajine Čumbivilka u Peru slave Tanaka-kui. Svake godine 25. decembra stanovnici pokrajine Čumbivilka u Peru slave Takanakui, čiji je glavni događaj tuča 1 na 1. Poenta je rješavanje nesuglasica ili dokazivanje muškosti, mada se mogu potući žene, nakon čega slijedi uživanje u dobroj hrani, piću i zabavi. U Silicijumskoj dolini postoji statua Nikole Tesle, koja emituje besplatan Wi-Fi signal. Ovo je super stvar po meni. U statui se nalazi vremenska kapsula, čije je otvaranje planirano za 7. januar 2043. godine, na 100-godišnjicu smrti velikog naučnika. Slepi ljudi zaboravljaju mnoge uspomene jer nemaju sposobnost pamćenja vizualnih slika, prizora itd. Sada ih mogu osjetiti pod prstima zahvaljujući 3D štampi, jer je stare porodične fotografije moguće pretvoriti u prave objekte. U jesen 1901. godine američki političar i nekadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država William McKinley je ranjen. Automobilom je odmah prevezen u bolnicu i tako je postao prvi predsjednik te države koji je koristio to prevozno sredstvo. John Brower Minot smatra se najtežim čovjekom koji je ikada živio. Bio je težak 635 kg. Ja u ovo da ne vjerujem, nego nema šanse, kume. Eto, ako neko ima sliku, nek pošalje da vidim ovoga lika, bog te. Gmail je prvi put najavljen za 1. april 2004. godine. Svi su mislili da je u pitanju prvoaprilska šala, jer je Google najavljivao da će pružiti po 1 GB svakom korisniku. Cornelius Mike Anderson osuđen je 2000. godine na 13 godina zatvora zbog oružane pljačke, no nikada nije poslat tamo zbog administrativnih grešaka i loše komunikacije, što je otkriveno tek kada je trebalo da bude oslobođen. Inače je sudija odlučio da ga oslobodi te kazne. Kakav srećnik, brate moj. Hiro Onoda, bivši japanski obavještajni oficir, postao je poznat po tome što se 30 godina skrivao na Filipinima, ne vjerujući da je Drugi svjetski rat završen. No. Američki stručnjak za otmice, Felix Batista, kidnapovan je 10. decembra 2008. godine ispred jednog restorana u Saltilju i dalje se smatra nestalim. To bi bilo to što se tiče ovoga klipa, ja se nadam da vam se klip svidio, da se neke nove stvari. U komentarima pišite teme za sljedeći video, ne zaboravite da se pretplatite na kanal, pritisnete zvonce, da ostavite like u znak podrške jer ako pređemo 20 lajkova, 25 koliko sam rekao, nemam pojma, pravimo drugi dio i ostavite neki komentar, to čisto reda radim. Tako da ljudi, to je to, uživajte u ostatku dana i pozdrav! Ok ljudi moji, evo nas u pozdrave, znači sa lijeve strane koje uvijek vidite pretplatnike, znači to su neki od vas, izabrao sam ono random skroz, eto čisto da vam se zahvalim na neki način. Što se tiče komentara, vas ću kao i uvijek da pozdravim sve, tako da krećemo. Veliki pozdrav za Keja Čupkekić, ovako u komediji Milanče Stojanović, N-Music, Kosilije Naravski, Nanex Royal, Poki Player, retardirana Foka, nju sam malo morao da isječem, brate predugo ime, neki klošar sa YouTube-a i njega također, Vuk Šćepanović, Lampica, Čudesni Zeka, Gaming Play, Marko Janković, Marko Šore, Slobodan Bijelinić i Nikola Nikčević. Velike pozdrav za vas i hvala vam puno što ste komentarisali prošli klip. Nažalost ljudi, neki od vas komentarišu posle 9-10, tako da vas ne mogu da pozdravim jer inače oko 6 snimam ove pozdrave, 6-7 sati. Taj drugi dan, tako da danas je 15.11, ovaj klip će da izađe 16. oko 4 sata, tako da to je to. Ok ljudi moji, došli smo do kraja pozdrava, sve što treba da uradite za pozdrav jeste da se subscribe-ujete na kanal, uključite notifikacije i da u komentar napišete što god hoćete i samo na kraju stavite jesam, tako da to je to, uživajte mi još jednom u ostatku dana i pozdrav!